Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi August ni som ni le panga ania thir tu le ngai thatu zongjong te du sakna chi bai kan buk thau chau ane Yemen Houthis rebels so 10 cluster bomb hangin Israel hanron baya heiwang hian Israel sipai te rin lo lampang Yemen lama anchana taviau maya sana khopuya presidential palace le ache vela bom tam tak han surtira heti role hian beisailok lampang Gaza po lian tham takin Israel sipai te hanchachui tabok ane Ukraine remna beisaina chu achuai meka Ukraine sipaiten Russia nuclear plant han boma kangmaina satak chuakin khovelin hangai venjui hat bok ane amasain kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane ole tunrum chu Israel chanchina tangin bul hantan teang juda ten khovel mun ranga nek chep na le har satna lian tak tak mai hantok meka anram chunga ngei po Palestinian hoten chiatna lian tak khentir hantum deu renga nimin chamalam pangkhan Tel Aviv khopuya police tachuan Palestinian mi dan lawa Israel ram chungaron lut patni anmana hunrai vaklo an kol nuwa anni chau hi Israel ram chungaron lut anni haulo tile ramchung hun ranga firfiaka chet na thlentir turin ruamman na hanayani ti an khachukta hemi nuloka hian Israel ram khoi muna po mipuiten firfiaka beina antok thayani ti khriat tirin sinbet ten alat anti chukta churchur maya sipaitele police ten ramchung hun ranga firfiak polte man tumin manhunt operation chu an kalpui tamup mup mai ane tichon siren tiria manhunt operation kalpuyani ti an pona tanga darkar tam tak chung firfiak te mantura dap chona run pui han nei nuwa hebra media ta chuan nizan zanlaya pel nu tukin lampang ma to joka khan Tel Aviv khopuya Palestinian mi firfiaka chet tum enge mozat manbel anitoni ti an puanga heng Palestinian firfiaka chet tum te hi Tel Aviv khopuya longchol na hmuna in khuarin an lo birua han tomruk na hmuna silai me po homvak lawin Israel police ten an manta ane Israel Sinbet security unit chuan heng Palestinian an man tahi Tel Aviv khopuya firfiaka chet tumna nena in kung kaina nei vekan ni ti an puang bok ane rampon lampang Europe ram frang France German Italy le UK ate kot khervela juda te ta na har sada siam sakna hatheng deu ranga Melbourne khopui Australia lampanga po juda te pathian biak na synagogue chu ti chiatania Sky News Australia chuan Victorian Joint Counter Terrorism Team chuan Jewish community ten pathian an biak na synagogue ti chiatna in nam hoile mopurtu panhi chu anmanta ni tin han report ane Sydney Morning Herald chuan poi khoinain nam noi mithan khat po man aninwala mopurtu panhi tehi kumsom panga chung tang thai turin char sannia midang jong chu kumsom chung tang thai turat char sanni tin han report bok ane hetiang kara hian maniloka Israelian presidential palace thlenga halo beito antrenom Syria sarkar chuan Israel nen ramven himna chungchanga inramna siam turin in biak na hanayani ti an puanga Syria President Ahmed al-Sharat chuan Arab journalist nena Israel nen security agreement chungchanga in biak na masaber chu hanayani ti anem heta Syria le Israel in donati topa kumsang khachakua somsari le palia disengagement agreement angin security line chungchanga in ramna hisia manidonani hatia asat chung korau relna huaya he in ramna hi President Thar Ahmed al-Sharat chuan apom lawani ti lopuang to ma sela Israel nen in muthiam lawna lian tak neya har sanatam takanto nuwa in biak na hanaya Syria sarkar thar chuan apom don tani ti nem ngeni tin Sky News Arabic chuan an report bok ane Syria nen inramna lam kong hanzo chotran mek lain hunrai takin mungto Yemen Houthis rebels sotanena hanin karbo ruak chu al chuakta achan chu India taima Indonesian lampanga Houthis soten missile mangin Israel hanron kapani ti kanron report kha Thil serious takania IDF ten investigation anna yatranga halandan chuan Houthis helpol te khan missile manga ron kap satlia mailowin missile warhead atan khan cluster bomb hanlo manga tichon khamini vek khan avoi khatna tan Yemen atranga drone anron tir chu Israel ram chunga ron lutin poi khoi na hatlen boka
missile warhead cluster bomb le drone strike awang hian Israel ram chunga chiatna thlena Israel mi pakhatin nunna chanani tin I-24 chuan an report bok ane maniloka Iran le Israel nisom panhi chung anin dona khan Iran chuan trumni hetiang cluster bomb hi alo mangtowa tichuan Iran proxies Yemena Houthis rebels ho te hi Iran chuan hetiang cluster bomb hi a supply ani tin Israel thinrim na aso sang ta hlea tichuan nimin pathianit lai lampanga khan Israel thinurna berhbu chu sana khopuya leihbuak anita ane The Times of Israel in report unpack dan chuan Israel Air Force 10 Yemen capital Houthis helpol 10 uncontrol sana khopui lampanin Israel fighter jet roll tam tak anthok chok juta airstrike thokhatna hian presidential palace chevel chu anva bom ta cher maya mase president chen mun takerot chu khoi chetani lawa a chevela military compound cluster bomb pai missile anron ka chuana mun chu IDF ta hian an target ber ania bompok ri khriat tur alo omrang lain Israel Air Force 10 airstrike thoni na hanron kalpuilea heta hian fuel depot le power station te target an zui bok ane oil da khom na mun fuel depot an bai hi Houthis rebels te ta na oil supply tur an da khom na mun poimo tak ane Sana News chuan vansangaron lew zoi chungin Israel Air Force te chuan fighter jet atangin presidential palace chevela military compound te bom tam tak anon kapluta chuan sipai munpuya hian chiat na nasataka thlena heibaka hian fuel depot anon bei telawangin fuel depot hi nasatakin hakang bokane hantia heibaka hian sana khopuya tho mipuita hna power pack chuana power station panhi ngot mai hanon noi chhevekani tin han report bok mane mase IDF ta chuan power station panhi an beitele fuel depot te hi mipuita tanati anilawa heng hunatanga oil and pack chua tele electric power and pack chua zongjong te hi Houthis rebels houtatana pack chua vekania civilian 10 an manglawani ti annem heta Sana khopuya local media thren khat chuan Israel Air Force 10 fighter jet manga strike anron nei na han target te hi military site deu vekani tin han report bok ane Houthis rebels so mun pui hi nasataka bom ani wangin helpol member tam tak thiturangai ania Israel Defense Forces chuan hebai pui thak na air strike a hian sana khopui chunga mun frang target pali hanaya heng target pali te beina tan hian bom somthum panga zat mai manani ti an report ane Israel Air Force 10 sana khopui anwanwai dan le anchetvel dan hi Tel Aviv khopuya military headquarters sa Israel Air Force Command Center atangin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te Defense Minister Israel Katle IDF Chief of Staff Lieutenant General Ayel Zamir ten Lovilin hanlo thirang bok ane Bloomberg in an report dan chuan Israel sipai te hian helpol ho infrastructure poimo te ti chetan tumberania heti rol hian an mun puya bom tam tak asura wangin Houthis helpol jingami tam tak thituranga yani hantia heti rol hian Houthi Health Ministry thupong tu chuan Israel bai pui thak na air strike hlom takawang hian mi pali hanthia mi somrukle pasari hliam tur hanom bokane hatia mase thile hliam te hi tutengen nia Houthi helpol member tenge civilian tati soichian na hanei lo hane bai pui thak na hanzo hnuloka hian ni janlai pelnu khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan mi tu te poni sela min bei tu chu kan bei le tanga tu poni se min bei tuma rom manna ne piang chu kan bei bokang hatia Middle East bialami te hian Israel chaknale min bei tu te dangchat tura thaina sang tak kan nei zia hi anjir mek niin ka hriani hati Houthi firfiak pol rorel hnuayom sarkar hian kong har satak zoa aman anlapek turle Israel laka anpoi khoina wanga mansang tak anpek dan tur chu anjir meka Israel poi khoi tu ten har sataka aman anpek thin ziale anni point aman anpek san tur ziate kan hriat tirani hati heti lai hian Israel Defense Minister Israel kat point thuchua asiam boka Yemena Houthi Presidential Palace chu ti chet vekani hatia van borok le tuipui kaltanga Houthi so ten tranpui na handon thin rang chu block chun zom mani meka hetiang bok hian firfiak te ti mason nana mantrin infrastructure te targetin bei chun zom mani meka ne hati Israel Defense Minister hian Israel ramchunga missile pakhat anon kalu piangin
Huti so te hian alet tam tak andong let zel to donani hatia The Times of Israel chuan Israel atanga kilometer sangkha zariat vel zatahla Yemena Huti so te Israelin nimin pathiania beipui tha ka avanwai na hi trumsom panga abeina hanitoni tin han report bok ani August nisom pasaria khan Israel Navy 10 missile mangin sana khopui hi hanlo kap to boka Mase tun truma beipui thak na hi tun naya Israelin Yemen abeina beipui thak na lian berani tin han report bok ane heti meklai hian Israel Foreign Minister Gideon Sar chuan nizan darkwa pelkhat khan ex lampanga thuchua aron siama Hamas ho ta chuan Dutch Foreign Minister kalchok mek Kasper welcome to unfakleni tin haron posa tichonama hi European Union in Israel laka hrek na asiam na tura abultum tu ni hatia French President Emmanuel Macron le athurwal puiten Palestinian ramdin an pomawanga anfakang bok khan anfakani hatia anni hian Hamas tetan October ni saria an poi khoina ra chhuat chu tui takin an siam sakani hati hebaka hian Gideon Sar chuan Tuna hian Europe hian Israel nge Hamas ti hi du anthlang turania Israel ro chuan Middle East sa jihadi sote lochor chuan reng chu abeimek zelani hati heti lai hian The Times of Israel in report an pek dan chuan inrinizana tanga nimin pathiani thleng khan Gaza City chevela beipui thakna chu nasatakin hanti pungchau meka Israel in do thlona le tenkrol ta chuan Gaza City khochak lampang le marlampang te natakanwain annor meka IDF te hian Gaza marlampanga sipai tam tak anda belboka hetianga nazoka Gaza City chevel nor nahi Israelin Gaza pumpui lak tuma rom manasiam nen inzomna naivekania zaitun le sajaya bialvela te zankhua in bompuak kri acholawa Gaza City a sabra venga inle kongpui te nasatakati chiatani boka Israel sipai te hian Hamas firfek polte om namhun le an biruk namhun nian hriat building te chu dimdoi na han neilawa Jabalia khopuya building engemazat po ka chia tani bokane anti IDF chuan 401 armor brigade te Jabalia le ache vela anthon lut lea tichuan helai munalawam sa Gifati infantry brigade tenen thokhowin karkalta chungkhan Gaza City marlampang chu anthunun na hnuaya anda toni tin han report ane tichuan nimin vela hanchet na hian Israel military te chuan 162nd division te kai khroina hnuaya Hamas ho chakna nar tam tak chu ti chiatani towa unlaver tunnel te ranmun thatak takan siam infrastructure tam tak te ti chiat sak ani to boka Gaza City marlampang le khochak lampanga Hamas firfiak polom te chu umbo animeka indonesiana trangkhan helai mun Gaza City a Israel sipai te operation kalpui mek chu nasatakin ti chakani tin han report bok ane hetiang hi Middle East bawruak ani chhomek lain nimin August ni somni palikha Soviet Union atanga Ukrainian independent anmu champha Ukraine Independence Day ania The Guardian in an report dan chuan Moscow chuan Ukrainian Independence Day lomna tan Russia Karch regiona nuclear plant an bayani tin han puni anti nimin August ni somni palikha Soviet Union atanga Ukrainian Independent anmu kumsom thumle palina ania Russia chuan border atanga kilometer somruk velahla Russia border region Karch biala nuclear power plant chu Kyiv chuan nasatakin hanon baya hetianga Ukraine bai puithak na tan hian drone rol tam tak man ania drone manga han baina wang hian nuclear power plana nuclear reactor than khat te ti chetani wangin he nuclear power plant atanga electric power an pek chua trin chu azad vevelin atlaniam mekani ti an report bok nuclear power plant hi beichuni ngai maya mase Ukraine hian an bayani ti engma an la soilawa an beilo ti po an soilo boka uranium chakna manga Russian electric power asiam chuan mun berkher bay ani wang hian khovel ramrang rang ten an ngai ven hala Russian state media TASS news chuan khovel ram tam tak hnen atangin nuclear power plant bay ani wang hian mipuita ta na himem ti le uranium zungjam put chuak atamem ti te zona tam tak Kremlin chuan adong ani antia mase atomic lampanga thiamna sang tak tak nei helai mun en koldu ta chuan Russia nuclear power plant beina wang hian nunna chana nomlova radiation zungjam put chuak level po asan phalo ni tin han report ani mase hetiang hian puang ma sela khovel ngai athalawa United Nations nuaya International Atomic Energy Agency chuan uluk takin anjir chiangjui ngala
Nizan Khan IAEA chuan anjir chian na hi chipchir takin hanron tlang zarta mi puitata na hlom khopin radiation level haom lowa masetuna hian lahimri masala Russia le Ukraine indona hian nuclear zungzama wanga hlom tak lo thleng thai din huna kanting renga Zaporizhzhia nuclear power plant po ahim lo hleni anti Russian Defense Ministry chuan Ukraine drone munrang tranga somkole pangalai mai ankap thani ti anpong boka heti rule hian Ukraine chuan Independence Day anlom na lampang chanchin le Russia in Ukraine ramchunga baipuya thakna chanchin te an report ve thung ani Mase the Moscow Times chuan Ukraine sipai te hian munrang tranga drone strike anaya Russia ramchung munthum Karch nuclear power plant te border atanga hlatak industrial area sisran muna tele Russia in foil thon chuana tur ada khomna fuel terminal lian tak mai Uslugami te St. Petersburg atanga hlalo tak chu han baitel boka helai muna hian kangmai na sataka chuak ka mase sarkar thunai tu ten he mun hi tlopo ahim lo nia han hriat awangin apan na kongjong jong te danpin vekania a hmuna chiat na thlendan dik tak khi hriat lei thei ani lowani hanti Usluga hi Russia Leningrad region om ania Russian President Vladimir Putin lochor chuana St. Petersburg marthlang lampanga om hani The Guardian in an report dan chuan he fuel terminal hi indo chunga Russia in Mahmuna fuel terminal poimo berani antibok heti lai hian Ukraine lampang chuan Russian sipai ten ballistic missile engemazat le Iran siam sahit attack drone somsari le panhi zat ten Ukraine munrang rang hanron beya Ukrainian Air Force ten drone somli le pariat ankap tha mase drone dangle missile thran khat te poi khoina wangin Meichia kumsamli le pasaria upa chuan Nipopetrov regiona nunna chana ne anti lian thamlo taka Ukraine Independence Day lom na hanbot saya President Volodymyr Zelensky chuan Russia ramchunga beipui thakna nayani ti sailang chia silawin Ukraine hian remna zonga ngenna kan siam zongjong te ngai tha ani chuan hetiang hian beipui thak na kan nei thina ni ati Zelensky chuan voin thleng hian US le Europe ram te point in rem na hi handua mase Russia chuan kan ram min chu sakti chawlo chu eng in rem na ma adu lowa chuti rol chuan US le Europe ram ten thlopna min pek hi nena chan puitur chuan alatling tok lowa mase kan bezel dona Ukraine hi ator tu kan ni satliar ngot lowa US le Europe ram te ta na do tu kan ni hati Hebaka hian media ten Donald Trump chuan Russia laka anor tu jok ne turin Ukraine chu afui nu loka Russia ram thuk jok bei phalna chu ahli sakani ti report oma adikem tia hanzona chu President Zelensky chuan Ukraine hian Russia ram chung hi keimani ral thum mangin kan bei thina chumi chungchanga chuan Washington nen soihona kan nei ngai lowa zona kan zot ngai bok lowani hati Alelam lelama in beiton na satak thlengma sela nimina khan in biakna lama reman lo ti ton ve ve to angin in dona wanga mitang mi zasomli le paruk ve ve anin thleng ton ane heti lai hian nimina vek khan NBC News kaltangin US Vice President J.D. Vance chuan Russia chuan Ukraine na han buaina te in biakna manga chin fel ani thainan concession poimo tak tak mai anrem ti chin le an phut let chin te thutluk na ansiamani tin apong jara kumsang ni somni panhi February tha Russia le Ukraine conflict alawam tiratang khan thutluk na mu mal le lian tham Russia na siam vai khatna ni hatibok hebaka hian J.D. Vance chuan puppet regime anti khifa hian andu dua han chei koi thai sarkar an din thai don lo ti an hrechiang to nin ka hria tin Russia concessiona hian apoi mober mai chu Ukraine in aram chunga thunai na hanai te territorial integrity ven himna tura Ukraine tan security guarantee engamazat pek Russia chuan RMT ni hati